Yo, what's good, YouTube? Welcome to another episode of Amahwipi. This is Amahwipi episode 2. I'll post the date tomorrow. So in this episode, we call this one Funa Imali Yami. So, ngilo member lapha onjimeleyo, obviously amazan. Uthi kulo member ole mali yakhe for isikhathi nyana for like 3 months uthi ngabhajaji isikweleti. So sifuna ukuthatha njani imali yethu, but the episode iyachayisa, that's the problem, right? So ngizama ngene backups that ngi backup isha nethana. So yeah, manengi amahwipi ngaphala ngapha kukhala amahwipi izinkalakatha uphetha amahwipi kuduma umbane kuduma amahwipi ngidose ngempama ngidose ngehwipi lapho ehamba khona malenga amahwipi ngaphala ngapha kukhala amahwipi izinkalakatha uphetha amahwipi ngidosa ngempama ngidose ngehwipi. Jambo guys. Yes sir. Ajamazi it's about thomba nibizo. Mina ngisaJacobi. Indaba yakho kanje ithini? Mina lapha ngihamba ngendaba engani inzwisa ubuhlungu. Yabona kulomnye uchomi engamboleka imali yami mina last time esithi ufuna ukubuyelanga eGoli. Yinji. I think lokhu last time I think last year ngamboleka imali yami something like 800 ngoba esithi ufuna ukungena kulokuza ku Swiss biscuit thamba nayo Swiss ama baskets la ama basket ngamboleka imali yami esithi khona ngafika eGoli uza nginika imali yami back, but since mina efikile eGoli wathi efike eGoli one block and ngambuza imali yami abengitshela yama threats esithi yena ulabantu adlala laba abanjani, but mina I'm happy ukuthi ngizwe ukuthoka Lina you can help me to recover my money ngoba ngizwe ukuthoka khona was around ukhona kuthiwa describe uchoma ngikho. Uchoma khona yena umzimba wakho waba mkhulu kulo wami bitcha khona ukuthi naye umzimba wami wakho that big kanti but yena umzimba wakhe othi lami at times ngangedwa nyamesaba I don't want to lie ankuya donara iko thina sikhona so recover ncede recover imali yakho. So uthe 800 rand. Yes, it's something like 800 rand, but manje lokhu sikhwela because into lesi silesikhathi ngoba mina serious I've tried into eziningi ukuthi ngizama ukuya ngaphi ngapha but I won't fa police nazama uhamba. Ngabona ukuthi vele ngcono ngithiyana la ngokuyaso ngani maybe ngiyenza into zokumachonisa and stuff, but mina into le inzwisa ubuhlungu ngoba kade sesifuna ukuvula abantu isikole labantu abamsomela besikole but hayi uthe uchoma ubonakale ubonakale lokuze lawa ese Kosh my darling mina nyashisa I am a top dog my darling ngihamba ngemoto ngihamba ngeposh my darling yazi uyangichaza ngicela ifoto my darling but ngase ngitholele naso ngiyabona ngamahwipi bra member asamenza amahwipi mana uthosebenza la duze ngapha yesethi ngo chicken slice. Alright. So guys karisama siya recover imali yethu. So guys manengi amahwipi. Alright, so guys kudala sport eBC bra usho ukuthi umuntu otholakala nga utsho mina lokutheni ube lokho ebhode lokhu ze BC angazi ukuthi ube senzani, but angazi singabe lokho singamthola nga ukuze umuntu ahambe muva zenza. Alright, asiyamthola imali yakho namhlanje sayithola yonke iphelile. Ngiyabonga Yonke iphelile. Hello. Nguyona lo. Sabona. Man. Ngelo. Nguyona lo. Ayisuye lo. Ayisuye. Medanga. So bafunga ngizathiwa la laboleka imali yamazi lo. Kana camera awani. Hayi sa record ubafuna yamazi. Nyamazi. Chenle Peters. Ngizathiwa la laboleka imali bijana. Ngaboleka imali manje lina ngoba Hayi mina thiwa nguvuyo ngamahwipi le channel yami siya recover imali ezilahlekileyo. channel lo recover imali. Imali ethethomba. Libe sithi khona bona imali yami lana. Mana. Hayi. Khali mali. Ethala. Hayi mana malume hayi masifuna imali. Segoli wena. Hayi. Segoli wena. But Hayi malume njalo. Hayi. Awasebekhangele manje. Hayi mana. Hayi. Imali yakho uzayithatha kuye lo channel. Hayi malume. Kuzaliyane yami ade kunikene ku recover. Hayi njengezinjalo. Hayi unthotsho umuntu omncane bra. Mami ngiyakubetha to be honest. Hayi. Ngiyakubetha to be honest. Ngiyakubizela yena. Hayi sikhavi imali.
anyways lapha engihamba khona maningi amahwini so guys lapha sehlulekile ukuthatha imali awuchomi bemkhulu lo